আরে অলপ বাচ্চাৰ কাৰণে ভাবক 5-6 বছৰৰ ছোৱালীৰ বিয়া এখন অসমত মই কৰিব নিদিও আপোনালোকে যি কৰক आप लोग सुन लीजिए असम में चाइल्ड मैरिज नहीं होने दूंगा जब तक मैं जिंदा हूं हम होने नहीं दूंगा जब तक हिमंत बिश्व शर्मा जिंदा है तब तक असम में चाइल्ड मैरिज आप सुन लीजिए আপোনালোকে বহক শুন আগতে আপোনালোকে বহক আপোনালোকে কৈ আছে দেখোন মইতো আপত্তি কৰা নাই মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় আপোনালোকে কৈ থাকক একেবাৰতে দুজনে আৰু পইণ্ট ব্ল্যাঙ্ক শুনিলক মুছলমান সমাজৰ বাচ্চা ল'ৰা ছোৱালীক লৈ আপোনালোকক বিজনেছ কৰিব দিয়া নহব এইটো আপোনালোকে বুজিলক আৰু আপোনালোকক मैं आप लोगों को चैलेंज करना चाहता हूँ 2026 सन का पहले मैं ये दुकान बंद कर दूंगा